تایبەت گرێدای پێشکەشکردنا پرۆژەیان خزمەتگوزاری سەرتاسەری هەرێمی تایبەتیژی تایبەتیژی سێکتەرێ تەندروستیدا بەرینوکێژی من ئێماژە پێکرد و دڵزاخ و تایبەتیژی دەرکارێ خەستەخانەك نەخۆشخانەیەک کە مۆدێرن سەردەمیانە دەبێتە ئاواکردن قۆناغێن باش دەرباسکرێنێت نزیکدا کوب تەمامبوونێ دەوان هزار خەلک وڵاتی هەمیە ناوچێ هەمژی حتا ئەڤێن کەمپاژی ئەوەرەین کەمپاژی دێ مفۆش vê نەخۆشخانەیە وەربگرن ئێدی vê پێنگاوێ چه پلانین دین حکومتش بوی زاخوب تایبەتی جالی سکتر تندرستی و ده هبن امد گل دکتر سیروان نجار و برای گشتی تندرستی زاخو کدل زاخود گل مدابد دکتر گلک سپاس کوین گل مدانه دست به که بحث نخوشخانه بکم او ماوی بهاتیت دیار کرن کنگی ده تمام بد و کنگی ده بکفتت خدمتا ولاتیان و سکتر تندرستی حکومته بله زود سپاس وەکو دیارش دەست بە کار بوونا کابینانە هەیە سەرۆکاتی ڕێزگار مەسرور بارزانی و دیفڕا ئیدارەبوونا زاخ و سەرۆکاتیا سەرپەرشتیا ڕێزدار کاگهدار شێخ و تایبەتمەندیەک بۆ سەکتەرێ تەندروستی هاتە دان و گرنگیەک و هەر مەزن بۆ سەکتەرێ تەندروستی ئیدارە سەربەخۆیە زاخۆ شوان پرۆژە ئاواکردنا ئان بەرفەرهکردنا بنگەهێ ساخلەمیە ناحیا دەرکارێ ئەv بنگەهێ ساخلەمیە حتا نوکە جورێ بیبی نوکە هاتیە بەرفەرهکردن بۆ دەبێتە جورێ کلاس ئەی بنگەهەکی نەمونەیە و دەبێتەوەکی بنگەهەکی نو بەدار دێت خزمەتە خەلکێدا بتن پشتی داوما فەرمی حتا شەv حتا دوزدا ئێکی شەvê دê çareserî û xizmet guzarî bû xelkê wê deverê te pêşkêşkirin. Çi beş dêt nava nexweşxaneyê dabin doktor? An jî wî bingehê tendurustî. وەکو نەخۆشخانەکی بنگەهێ تەندروستیە نو بەدار دەبێتەوەکی بنگەهەکی یعنی تەواوی ئەو نەخۆشیە پێویست بتن سەردانا وی بنگەهی بکرد هەکەر هات و چارەسەریەوەی بێتاکردن وی بنگەهی دێ زبرتە ماڵاخۆ ئەو هەکەر پێویستی بنڤاندنێ بێت بۆ ماوەی هەندێک سەعاتە هەر دێلوێرێ بێتە چارەسەرکردن لێ هەکەر هات و پێویستی بنەشتەرگەریەکە مازن بێتە بڕێکە ئەمبولانسە دێتە ڕەوانەکردن بۆ نەخۆشخانە هاوەرهاتنێ زاخۆ بی پرزگریک بی آلوزی سر رای قیرانا یعنی کارکردن پروژه دا بردام کنگی دی خلاص بد کنگی دی تمام بد بگمان هکر خودی حس کتن دماهی که ساله ده دست کار بتن و ده کفتت کاری دا از بحثا پروژه دیب کم چی وقتی بحث زاخود کن زیده عالیه گشتیاری کفته برچاوت مروری گشتیار زیده سردانا زاخود کن یعنی خلق پیدا و حاضر کن بو زاخوب تنید سکتر گشتیاری گشت و گذاری دا کار دیده کرن آیا هوستا وکی پیتوی سکتر تندرستی اجدا کار هات کرن یا جی وکی گشتیاری نینه بگمان هر وکو گشتیاری وکو چاودێریya گشتیاری سکتر گشتیاری تیده کرن هر واسا او زیاده تر چاودێریya سکتر تندرستی هاتیه کرن اگر از بحث پروژام بکم اوید هاتینا دام از راندن و هاتینا جه بجه کرن دست پیکا کابینا نهه ایکشوانا برفره کرن نیجن کرنا نخوشخانه هوار هاتنه بی ایکشوانا آواگرنا نخوشخانه گل با تیفا کار سرته تکرن هر واسا بنگهک ساخلمیت تاخ سیمال که هر واسا نخوشخانک تایبت بوزارو که السنتر یعنی سنتر اداره سربخویا زاخو وگرنا آن آواگرنا سنتر اگه بو دست نشان کرنا پیش وقت یه نخوشت پنجه شیره هر واسا وگرنا بش جاودیریا چر بو یکم جار الزاخو بش سلطنه روبریا پزشکی داد یعنی اف همه پروژه بو سکتر تندرستی زاخوی هات یک کردن باشه دکتر اسوا اب گشتیاری فکری بدم یعنی ما بس من کارت ساخلمی تندرستی گل کارت گشتیاریه بابتک هيا گشتیاری ساخلمیه همی دنیا هيا کردستان جب خوشحالی و حتی نافچین جدا ما هيا ولاتن دورو بر بو ورگرتنا بطیبتی جی چارەسەریya پێتوی تین قصد هر ما کردستان اتکن الدهاتی دا پروژین هو صادم هبن الزاخو سنترین مازن نخوشخانین مازن حتی اگر ین تایبت من تایبتی جه افکاریا حکومت بین وکرن ادی خلق قصد زاخو بکد
ji bo wergirtina çareseriyên pêtivî. بله ما رازمندی حال حاضری هی بو وگرنا سنتره که بو چاندنا میلاکه اف سنتره دبتا یعنی یکمین سنتر السرانسری بجین وان بالات دورو برا او ده سرنجا خلک را کشت کو بین سردان بکن و الویره به نچاره سرگرن تایبت بو چاندنا میلاکه او اگر دوباره بوم بحث بکی چه سنتره که دکتر؟ یعنی شیان دا یان جدی دست بکن سنتره که تایبت نه پروژه حتی نو که پروژه رازمندی هاتی اکرن سر بی پروژه بس حتی نو که یعنی برای بنیاد نه هاتی دان بله اوا خلالی وان بجین وان مها داده برای بنیاد جهد دست نشان کردن برای بنیاد جیده بو ایتا دان یعنی رازمندی سر پروژه هاتی دان بله رازمندی سر پروژه هاتی دانشلای انجمن وزیران و گله باش بواری ورگرتنا تایبتی جی تیمین تایبت و خلک زاخ و حتی دوروبرا جی بو سنتر و نخوشخانه آنو که چه قوناغه که دانه و پتویب کارمندین تندرستی هی یان جی اوین هی تیرت کن حتی بو قوناغ دهاتی جی آری شما تنه که ماسیا کارمند تندرستی نه تو زانیا و 2014 ورد از راندن نینه و اف پروژه و برفره کردن نخوشخانه و آوا کردن نخوشخانه پیوستی کارمند تندرستی نه حتی که باش من نوشدار تاین هندک نوشدار تایبتمند تیر معنینن لی کارمند تندرستی مگه ماسیا که هر یا مازنه هی و ام پیوستی کارمند تندرستی نه دا بشین وان پروژه پریوا ببین نزدیک داب تایبتی جی رازمندی در سر پنگاوه که ثابت دان کارمند تندرستی بین زیده کرن اما دا خوازه گیری حتی انو که رازمندی معنی نه دا خوازه چند کارمند ها کریه؟ پاشا روژه دا که باور که ماسی و اگر هم بجین ما 300 حتی 500 کارمند ما پیوسته اداره سربخو یا زاخو اگر هاتو اف نخوشخانه تا دست کار بین بو پتوین درمان و پتوین چارەسەریان نەخۆشان ناوا نەخۆشخانەیەدا چه بۆشاییەکە یانجی ئەوا پێتوی نەخۆشخانەیان هەیەت ناوا زاخۆدا هەردەما سەردانا نەخۆشخانەیان سەنتەرێن تەندروستی ژالێ نەخۆشان وا بێتەکردن هەر تشت بەردەستن پتریا درمان ال بردستن بجین ما اویدی یک اصل فکی باشه وکی پاره هاتیه تخصیص کردن پشتی روابریا ساخلم یا زاخوبی روابریا گشتی زوربه یا درمان اوید پیویست یه تاین ناف نخوشخانه دا تنها تندک درمان تایبت که هم نشنوان درمان بکرین اولانه ناف نخوشخانه دا نبن گلک سپاس دکتر سیروان نجار روابر گشتی تندرستی از زاخوین پاک راستخو گل مداون سپاس با دکتر